nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda nawe makuru agezweho. President Ndayishimiye yikanze coup d'etat asubika inama yagombaga guhuriramo na President Paul Kagame. Na murambo w'umusore w'Urusizi wari waheze mu Burundi wagejwe mu Rwanda uranashyingurwa. President Tshisekedi yahaye isezerano abaturage bari mu matware ya M23 turaza kurigarukaho. Polisi ya Uganda yo yateye hoteli ricumbitsemo Bobby Wine muri aya makuru turaza kureba uko byagenze. Na imyigaragambyo yatumye umujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania ushyirwa muri guma mu rugo. President Trump we ngo ntiyumva ukuntu atemerewe kwiyamamariza manda ya gatatu yo gutegeka leta z'umwe za Amerika. Muri Brazil umukwabo guhashya abagizi ba nabi wiciwemo abantu 64. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi ni itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'10 gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuze ibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatasi kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Asia, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana aho dukorera Igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 078886588597 cyangwa kuri 0787024513. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatasi. Baye kaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwaje imbere mu bihugu bya Afrika byihuta mu bukungu. Icyegeranyo cy'isoko ry'imari rya Afrika cya Absa Africa Financial Markets Index cyashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu byagize urwego rw'ubukungu rutera imbere kurusha ibindi muri Afrika muri uyu mwaka wa 2025. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu 29 burerekana ko amanota y'u Rwanda yazamutse akava kuri 46 akagera kuri 54%, bigaragaza impinduka u Rwanda rwashyize mu rwego rw'ikoranabuhanga mu by'imari, mu isoko ry'ivunjisha ndetse no mu iterambere ry'isoko ry'imari n'imigabane. Ni icyegeranyo gishingiye ku isesengura ry'uburyo urwego rw'imari rutera imbere mu bihugu hashingiwe ku nkingi 3 zirimo kwagura amasoko, uko abantu bagera byoroshye ku isoko ry'ivunjisha, kwizerwa ku masoko no kugira amategeko ahamya bigenga. Ikigega cyagenewe ubwishingizi ku mari hagamijwe iterambere, ubukungu burengera ibidukikije muri rusange ndetse n'ibyemezo n'amategeko ashyirwaho agenga isoko. Iki cyegeranyo cyakozwe ku nshuro ya 9 gisuzuma iterambere ry'ibihugu mu by'imari kandi kikagaragaza amahirwe abafata ibyemezo bafite yo gukomeza kunoza systeme z'imari. Absa ivuga ko urwego rushinzwe amasoko y'imari n'imigabane mu Rwanda rwayoboye ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'igihugu zo guteza imbere ubukungu hisunzwe ikoranabuhanga, bigaragaza ko ari ingamba zihamye kandi zitagira uwo ziheza mu ikoranabuhanga rijyanye n'imari. Guverinoma kandi yashyizeho ahantu hagenzurirwa kandi hakagizwa ibicuruzwa na serivisi z'imari hagamijwe gushyigikira guhanga ibishya mu masoko y'imari n'imigabane. U Rwanda rwihaye intego yo kugera ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga muri serivisi z'imari, bikagira uruhare rwa 4% ku musaruro mbumbe w'igihugu mu 2029 bivuye kuri 1% byariho mu 2024. President Ndayishimiye yikanze coup d'etat asubika inama yari guhuriramo na President Paul Kagame.
Amakuru akomeje gukwirakwira mu Burundi aravuga ko President Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu yasubitse ku munota wa nyuma urugendo yagombaga kugirira i Paris mu Bufaransa nyuma yo kumenya ko hari umugambi wo kumuhirikira ubutegetsi wari wamaze gutegurwa. Ku mugoroba w'itariki ya 28 z'uku kwezi nibwo Ndayishimiye yagombaga guhaguruka i Bujumbura yerekeza i Paris mu Bufaransa, yagombaga kwitabira inama yiga ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ni inama yateguwe na President Emmanuel Macron w'Ubufaransa afatanyije na Faure Nyasimbe wa Togo usanzwe ari umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Kongo. Amakuru aravuga ko usibye Ndayishimiye wari watumiwe muri iyi nama iteganyijwe kuri uyu wa kane ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 10, abandi bari wayitumiwemo barimo President Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye yanze kujya i Paris mu Bufaransa biciye muri ambasaderi wabwo mu Burundi Sébastien Mino ku wa kabiri wanditse ku rubuga rwa X ko u Burundi bugomba guhagararirwa mu nama y'i Paris na President Ndayishimiye cyo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Ambasade y'u Burundi i Paris nayo yari yamaze gutumira abarundi baba mu Bufaransa mu nama yagombaga kubahuza na President Ndayishimiye ku munsi w'ejo ku wa gatanu tariki ya 31. Kuri ubu amakuru akomeje gucicikana mu Burundi aravuga ko Ndayishimiye yasubitse ruriya rugendo kubera ko deta bivugwa ko yari yamaze gutegurwa na bamwe mu bajenerali bahoze barwana muri CNDD-FDD, dore ko mu Burundi hamaze igihe hari amakuru avuga ko uyu mugambi waba uriho. Ni umugambi kandi bivugwa ko wanabaye intandaro y'ifungwa rya General de Brigade Bertin Gahungu umaze ukwezi kurenga atawe muri yombi. Umurambo w'umusore w'Urusizi wari waheze mu Burundi wagejwe mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi bwatangaje ko umurambo w'umusore witwa Musirikare Obedi wari waheze mu Burundi wamaze kugera mu Rwanda ndetse ko washyinguwe. Tariki ya 24 z'uku kwezi nibwo uyu musore wakiniraga ikipe ya Muganza Training Center ikina mu cyiciro cya gatatu mu Rwanda yarohamye mu mugezi wa Rusizi arapfa ubwo yageragezaga kwambuka ava mu Rwanda ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukina umukino wa gicuti. Umurambo we ntiwahise uboneka kuko watwawe n'amazi. Abo muryango wa nyakwigendera baje kumenya ko umurambo wa Musirikare Obedi warohowe n'abarundi bawujyana mu burukiro bw'ibitaro bya Ubuntu i Bujumbura, ndetse ko abarundi banatanze itangazo ko uwakumva ari uwe yajya kuwufata. Tariki ya 27 z'uku kwezi umuryango wa nyakwigendera, inshuti, abayobozi b'umurenge wa Bugarama n'izindi nzego bagiye ku mupaka wa Ruhwa uhuza Burundi n'u Rwanda biteguye kwakira umurambo wa Musirikare ngo bajye kuwushyingura kuko nimva yari yamaze gutegurwa. Ubwo bari ku mupaka bategereje ko umurambo bageraho ndetse bari kuvugana n'ubuyobozi bwa komine bwababwiye ko umurambo uri mu nzira uza. Nibwo rero bakiriye amakuru ko bihindutse ko umurambo utakije kuko ngo polisi y'u Burundi yasabye ko umurambo usubizwa inyuma hakandikwa inyandiko zisobanura ikibazo. Umuryango wahise wandikira akarere ka Rusizi usaba ko akarere kawukorera ubuvugizi kugira ngo umurambo ushyingurwe mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama nabwo bwandikiye ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura busaba ko uwo murambo wakoherezwa mu Rwanda, ariko burinda bwira uwo murambo utoherejwe. Bukeye bwaho tariki ya 28 nabwo umuryango wakomeje gutegereza ko umurambo woherezwa mu Rwanda, ariko ntibyakorwa. Mu gitondo cy'ejo ku itariki ya 29 nibwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama yavuze ko umurambo wageze mu Rwanda. Ati umurambo wawe uduhaye isaa 4 z'igitondo ubu tumaze kuwakira ugiye guhita ushyingurwa. Nyakwigendera Musirikare Obedi yari afite imyaka 31, akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba n'umukozi w'uruganda rukora sima rwa Simerwa. Ku munsi w'ejo rero umurambo we wahise ushyingurwa. Umugore wa Colonel Ruhinda yanyomoje abavuze ko yashimuswe na RDF. Mu bahoze ari inkingi za mwamba z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR harimo Ruvuga y'Imikore wamenyekanye nka Colonel Ruhinda Gabi wayoboraga abakomando bawo bazwi nka CRAP. Colonel Ruhinda yiciwe muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwa 12 kwa 2023. Abahoze muri FDLR bahamya ko urupfu rwe rwaturutse ku kagambane yagiriwe na bagenzi be bo muri uyu mutwe. Uyu murwanyi yavukiye mu yahoze ari segiteri Mwiyanike muri commune Karago mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu cya 1970, ubu ni mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. Mu kwa gatanu ku 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakomezaga, Ruhinda yaretse kuvura amatungo ajya kwiga amasomo y'igisirikare muri SM i Nyanza ayakomereza muri Kigeme mu burengerazuba. Ingabo za RPA Inkotanyi zibohora u Rwanda mu kwezi kwa 7 mu 1994, Ruhinda n'abandi bahoze mu ngabo zatsinzwe n'intera hamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo babanza kuba mu nkambi nk'impunzi. Ubwo impunzi z'abanyarwanda zarengaga miliyoni 2 zatahaga mu 1997 n'8, Ruhinda we yagiye muri Masisi ajya mu mutwe wa Alili wahindutse FDLR. Yakozemo inshingano nyinshi kugeza atangiye kuyobora CRAP. Mu 2001 Ruhinda yashakanye n'umunyarwandakazi Claudine Mukamana wari ufite imyaka 19. Uyu murwanyi yakubiswe inkoni 300 kuko abarwanyi ba FDLR bari barahawe amabwiriza yo gushaka mu gihe bari kuba bageze ku ntego yo gufata u Rwanda. Ruhinda yakuye umuryango we muri Masisi awimurira muri Rucuru, nyuma ujya mu mujyi wa Goma. Nuko ubwo AFC M23 yafataga uyu mujyi, Mukamana n'abana be babiri niho bari bakiri. Ikinyamakuru KT Place cyatangaje ko Mukamana ahamya ko igoma ahabaga imiryango ya bamwe mu bayobozi ba FDLR, kandi kubwo M23 yafataga uyu mujyi iyo miryango yahunze, ariko bagafite icyemezo cyo kuhaguma agatangira gutekereza gutaha mu Rwanda. Kwanga kuvigoma ubwo M23 yafataga uyu mujyi byagize ingaruka kuri Mukamana kuko hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko ashobora kuba ari intasi y'u Rwanda. Nibwo benshi bari baziranye muri FDLR batangiye guhindura imirongo ya telefone kugira ngo atazongera kubavugisha. Ati abagore benshi twari dufite byinshi duhuriyeho nk'abagore b'abayobozi bo muri FDLR bahinduye nimero za telefone rero kugira ngo ntabahamagara.
kugeza uyu munsi sinzi aho bari. N'uyu munsi umukobwa wanjye yarashatse kandi aracyari i Goma, ariko sinahishura amazina ye cyangwa hatuye kubera ko FDLR bamuhiga. Kwa gatatu uyu mwaka abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda biganjemo ababa mu Burayi batangiye gukwirakwiza ibinyoma bivuga ko Mukamana, abana be 7 ndetse n'umuzukuru bashimutiwe i Goma, ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 babajyana ahantu hatazwi. Nyuma y'amezi menshi ibinyoma bikwirakwiye, Mukamana yatangaje ko ari we wifatiye icyemezo cyo gutaha mu Rwanda hamwe n'abana be kugira ngo yubake ubuzima mwituze, amahoro n'umutekano. Mu Rwanda Mukamana ahamya ko abayeho ubuzima butandukanye cyane nubwo yabagamo muri Kongo, kuko ntiyashoboraga kumara igihe cyose atumvise urusaku rw'imbunda. Ashimangira ko amahoro asendereye mu rwamubyaye. Ati maze amezi menshi ntumva urusaku rw'imbunda, n'ubwa mbere maze iki gihe cyose numva urwo rusaku mu buzima bwanjye. Hano hari amahoro, abana banjye barahakunda kubera ko hatekanye, bafite inshuti, basubiye ku ishuri. Umutima wanjye uratuje kuko singifite impamvu yo kwihisha. Si Mukamana gusa wahisemo gutaha, kuko kuva M23 yafata umujyi wa Goma hari abandi banyarwanda benshi batashye mu byiciro bitandukanye bakagaragaza ko bari barambiwe gufatwa bugwate na FDLR. Aba banyarwanda bataha byagizwemo uruhare n'ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe impunzi, bashyirwa mu nkambi z'agateganyo nk'iyankamira mu karere ka Rubavu na Nyarushishi muri Rusizi mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Makuru avuga mu turere i Nyanza, ubushinjacyaha bukurikiranye ushinjwa kwica nyina. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye umusore w'imyaka 33 ukekwaho kuba ku itariki ya 22 z'uku kwezi saa moya z'ijoro yarishe nyina umubyara w'imyaka 65 amukubise umuhoro mu mutwe, amuhora ko yanze kumwubakira inzu. Icyaha uregwa kurikiranywe bivuga ko cyakorewe mu rugo aho batuye mu mudugudu wa Kanyinya mu kagari ka Mututu mu murenge wa Kibirizi y'akarere ka Nyanza. Mwibazwa rye ukekwa avuga ko barimo kurya asiga nyina aho bariraga, ajya mu cyumba araramo, azana umuhoro awumukubita mu mutwe inshuro 3, yikubita hasi arapfa, nawe ahita yijyana ku biro by'akagari. Ubushinjacyaha bukuru dukesha inkuru buvuga ko yasobanuye ko yamuhoye ko yanze kumwubakira, yanamusaba ngo agurishe ishyamba yubake akabyanga, amubwira ngo azategereze bashiki be bagabane. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranwe kiramutse kimuhamye yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mukanya aya makuru turayerekeza hanze y'u Rwanda. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi, maze wiyubakira u Rwanda. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, jewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 07 27 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Tshisekedi yayisezerana abaturage bari mu matwara ya M23.
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamenyesheje abaturage batuye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo by'umwihariko mu duce tugenzurwa na M23 ko leta itigeze ibibagirwa abayisezerano ry'uko bari mu nzira zo kugera ku mahoro. Tshisekedi yatanze ubutumwa mu ijambo yagejeje ku baturage be rijyanye n'imyaka 29 ishize Musenyeri Christophe Munzihirwa waza ari umushumba wa Diocese Gatolika ya Bukavu yishwe arashwe. Yabwiye abaturage ba Kivu zombi ko uku kwezi kwa 10 buri gihe guhora ari ukwezi kudasanzwe kuri bo kuko hari byinshi kubibutsa. Ati ukwa 10 si ukwezi gusanzwe kuri mwe, uku kwezi kutwibutsa ibikomere by'amateka, kutwibutsa amazina y'abahagurukiye kwirwanaho n'amaboko yabo gusa barwanya gasuzuguro, ubukoroni n'akarengane, kutwibutsa isura y'abatanze ubuzima bwabo kugira ngo isi yumve ukuri ku migambi yihishe n'ingaruka z'intambara yashojwe ku gihugu cyacu iturutse mu burasirazuba. Yavuze ko Musenyeri Munzihirwa wiciwe Bukavu ku itariki ya 29 z'ukwa 10 ku cya 1996 yabaye uwa mbere mu ruhererekane rurerure rw'abanyekongo barirwa mu mamiliyoni bapfuye bazira ko b'abanyekongo no kurengera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi kandi yabwiye abaturage ba Kivu zombi ku kwezi kwa 10 atari ipaje isanzwe ku ngengabihe, ahubwo agaragaza ko uku kwezi ari ikimenyetso cy'imyaka 30 y'ubwicanyi, kwimurwa ku ngufu, kwirukanwa ku gahato kw'imiryango ikava ku butaka bwayo ndetse no gutakaza abana ku babyeyi n'abana bakaba imfubyi. Tshisekedi yatanze ubutumwa mu gihe ibice byinshi by'intara za Kivu zombi muri iki gihe bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri k'uyu mwaka nibwo izi nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu nyuma yo kwihirukana ihuriro ry'ingabo za leta. Muri iki gihe imirwanire cyajya mbere hagati impande zombi mu bice bitandukanye, ndetse Perezida Tshisekedi yagaragaje ko ashimira ingabo za leta ye, inzego z'umutekano na Uzalendo kuko bakomeje kurwanira igihugu batabihemberwa ariko bakaba bikorana urukundo rutagira ikigero. Yagize ati kuri mwe mu nyumviri Bukavu, Goma, Minova, Beni, Uvira, Karehe, Ijwi, Rucuru, Masisi, Fizi n'ahandi ndababwira nti leta ntiyabibagiwe. Ibyo munyuramo si ikibazo cyanyu aho mu burasirazuba gusa, ni ikibazo cyacu twese i Kinshasa nk'uko bimeze Bukavu, Ibandaka nk'uko bimeze Goma, Irubumbashi nk'uko bimeze Uvira, kuko mu gihe igice kimwe cy'igihugu kiri mu babare igihugu cyose kiba kibabaye. Tshisekedi yabwiye abaturage ko amahoro atari isezerano riri kure, ati amahoro ni inzira kandi turi kuyinyuramo. Yavuze ko mu rwego rwa diplomasi, umutekano n'ubutabazi leta yikomeje ibikorwa byose bigamije kugera ku gahenge nyako, gusubiza inyuma ingabo z'amahanga, gusubizaho ubuyobozi bwa leta, gucyura impunzi ndetse no kongera gusana ibyangiritse. Yabwiye abaturage bo mu duce leta yatakaje ko nubwo umusaruro utahita ugaragara by'ako kanya hari ibiri gukorwa ndetse ko bitazigera bicogora. Ati Repubulika iri kumwe namwe, leta iri kumwe namwe, ikindi nanjye ubwanjye ndi kumwe namwe. Ni Tshisekedi rero watoranyije umukandida umwe muri 12 bifuza gusimbura Vital Kamerhe mu nteko. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatoranyije umukandida umwe muri 12 bifuzaga guhagararira ihuriro Union Sacrée mu matora ya perezida w'inteko ishinga amategeko agomba gutorerwamo uzasimbura Vital Kamerhe. Vital Kamerhe uyobora ishyaka UNC yeguye kuri uyu mwanya tariki ya 22 z'ukwa 9 muri uyu mwaka nyuma y'igitutu cy'abamushinjaga gucunga n'umutungo no gutesha agaciro inteko ishinga amategeko. Hashingiwe ku bwumvikane bw'amashyaka agize Union Sacrée, byari byitezwe ko umusimbura wa Kamerhe azatangwa n'ishyaka UNC, ariko andi mashyaka arimo UDPS rya Tshisekedi yabirenzeho atanga abakandida bayo. Christophe Mboso usanzwe ari vice perezida wa kabiri w'inteko yafashe icyemezo cyo kwegura kugira ngo ahatanire gusimbura Kamerhe. Yavugaga ko ubunararibonye afite bwamufasha gusoza inshingano neza. Tariki ya 22 z'uku kwezi Willy Buhini Mishiki wo mu ishyaka PEP AAP yarwanyije igitekerezo cyo gusimbuza Kamerhe mu munyamuryango w'ishyaka rye, agaragaza ko ibyo bidashingiye ku ihame rya demokarasi. Depite Mishiki ukomoka muri teritwari ya Walikari muri Kivu y'Amajyaruguru yagize ati Union Sacrée ntifite abayihagarariye mu nteko, bityo rero nta mpamvu yo gushyiraho umukandida umwe. Umunyamabanga uhoraho w'iri huriro André Mbata yatangaje ko Perezida Tshisekedi yatoranyije umukandida watanzwe na UNC Boji Sangala Aime kugira ngo abari urihagararira amatora y'inteko, asaba abari batanze kandidatire kumushyigikira. Depite Boji akomoka muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo, yabaye minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga, minisitiri w'inganda na minisitiri ushinzwe ingengo y'imari. Iwarikare abaturage bane bashimuswe na Wazalendo bashinjwa gukorana na M23. Abaturage bane batuye Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru bose b'abahinzi bashimuswe n'inyeshyamba za Wazalendo mu mutwe wa Coalition de Mouvement pour le Changement. Amakuru agera kuri Actualité Akadomo CD avuga ko abahohotewe bashimuswe bakuwe mu mirima yabo ubwo bakoraga imirimo y'ubuhinzi, bararegwa gukorana na M23. Nta makuru y'aba bahinzi banarongera kumvikana kuva bashimutwa. Aho baherereye nabo bafungiwe ntiharamenyekana, bikaba byateye impungenge imiryango yabo no mu mudugudu kubera ko abaturage bose babukumbirwa batuye mu gace kagenzurwa na M23. Iyi miryango irasaba ko bene wabo barekurwa kandi ikavuga ko bashinjwa ibinyoma. FRDC iravuga ko yavumbuye ubuhisho bw'intwaro z'umutwe wa Rubanga. Imabanga, agace kari mu murenge wa Mambisa muri teritwari ya Jugu mu ntara y'Ituri, havumbuwe ubuhisho bw'intwaro z'umutwe w'inyeshyamba CRP Zaire bivugwa ko zavumbuwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
nkuko byatangajwe na Lieutenant Jules Ngongo umuvugizi w'ishami rishinzwe ibikorwa by'ingabo muri Ituri ngo havumbuye imbunda 11 zirimo AK47 8 ebyiri za AK56 imbunda za pistoli n'amasasu. Yagize ati ingabo zigira uruhare mu bikorwa byo kurinda umutekano w'abaturage muri sheferi ya Mambisa zavumbuye ubuhisho bunini bw'umutwe wa CRP Zaire ukorana na M23. Amakuru amwe yerekana ko General Major Bruno Mandevu umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa by'ingabo muri Ituri mu izina rya guverineri w'umusirikare wa Ituri yashimye ingabo kubera ko zifite inshingano zikomeye. Ingabo za FARDC ziravuga ko zikomeje ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo CRP ya Thomas Rubanga muri teritwari ya Jugu. Na mutwe M23 urateganya kohereza abasirikare bashya wungutse mu mezi make ashize ku rugamba mu rwego rwo kwagura ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenzura. Mu mezi abirashize nibwo uyu mutwe wungutse abasirikare bashya babarirwa mu 2017 basoje amasomo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ndetse n'icya Canzu. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major Sultan Makenga mu butumwa yabahaye ubwo basozaga amahugurwa barimo yabamenyesheje ko akazi kabategereje ari ugutanga umusanzu mu rugamba rwo kubohora igihugu no kwirukana ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Mu gihe Idoha muri Qatar yakomeje kubera ibiganiro bihuza leta ya Kongo na M23, ingabo za leta zikomeje kurasa ibirindiro by'uriya mutwe zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibitero byo mu kirere bya FARDC kuri M23 byafashe indi ntera kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi nyuma y'amasaha make impande zombi zinyanya amasezerano no gushyira urwego rwo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge zumvikanye. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko Kinshasa yahisemo gukaza ibitero byo mu kirere ku birindiro bya ziriya nyeshyamba za General Sultan Makenga mu rwego rwo kuzibuza kwinjira mu zindi ntara zituranye na Kivu zombi nka Tanganyika, Maniema na Chopo. Ikinyamakuru kivuga ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za leta ya Kongo buteganya gukomeza ibi bitero mu gihe ku rundi ruhande inyeshyamba za M23 nazo zidasinziriye ku bijyanye no kuba zikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye. Amakuru aravuga ko kuri gahunda ya M23 ifite harimo kwigarura byihuse imijyi ya Pinga na Walikare ndetse n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Africa Intelligence kandi iravuga ko hejuru ya gahunda yo gufata Walikare na Pinga, M23 iteganya kohereza abasirikare bayo bashya ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika kugeza mu majyepfo ya Uvira. Amakuru avuga ko M23 iri gutekereza gukoresha aya mayeri ya gisirikare mu rwego rwo gusunikira Kinshasa ku kwica gahenge bagiranye, hanyuma bituma intumwa zayo ziri Doha zibona ibyo zijyana ku meza y'ibiganiro. M23 kuri bihagarariwe mu biganiro n'abarimo René Abandi, Benjamin Mbonimpa na Colonel Dieudonné Padiri wahoze ari umuyobozi wa brigade ya gatatu y'ingabo za Kongo zishinzwe kurwanisha imbunda ziremereye. Muri iki gihe akaba ari umujyanama wa Corneille Nangaa. Muri Uganda, polisi yateye icyumba cya hoteli yari icumbitsemo Bobi Wine ikeka ko ari kumwe n'umujura. Polisi ya Uganda yateye hoteli yari icumbitsemo umunyapolitike Robert Kyagulanyi wiyamamariza kuyobora Uganda, isobanura ko yashakishaga ukeka ko yari yibye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Robert Kyagulanyi, umuhanzi wahindutse umunyapolitike uzwi nka Bobi Wine, yari yiyamamarije mu karere ka Otuke na Arebitong turi mu majyaruguru ya Uganda. We n'abandi bayoboke b'ishyaka NUP bamaze iminsi bazenguruka igihugu bacumbitse muri hoteli mu karere ka Lila. Mu masaha y'ijoro iyi hoteli ya Tembo Trek Courts yatewe n'itsinda ry'abapolisi bayobowe n'uwitwa Moses Mukimbi. Bobi Wine yasobanuye ko bamenye inzugi n'amadirishya bagera mu byumba bari baryamyemo bateramo imyuka iryana mu maso. Bobi Wine yasobanura itangazamakuru ko yabajije umwe mu bayobozi bo muri polisi impamvu iyo hoteli yatewe, amusobanura ko abapolisi bashakaga ibikoresho byabo bakekaga ko byibwe na Godfrey Onzima uzwi nka Tao. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko abanyamuryango 15 ba NUP baraye batawe muri yombi, ariko kugeza mu gitondo barindwi aribo bari bamaze kurekurwa. Ahamya ko icyo abapolisi bari bagamije ari ukubabikamo ubwoba kugira ngo badakomeza kwiyamamaza. Mu matora mukuru y'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha, Bobi Wine zabahatanye n'abandi bakandida barindwi barimo na Perezida Yoweri Kaguta Museveni na General Retired Gregory Mugisha Muntu. Imyigaragambyo yatumye umujyi wa Dar es Salaam ushyirwa muri guma mu rugo. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam Jumane Mulilo yatangaje ko yashyizweho gahunda ya guma mu rugo yatangiye gukurikizwa ku munsi w'ejo kuwa gatatu isa 12 z'umugoroba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo bw'amatora mukuru y'igihugu yararimbanyije. Jumane Mulilo yagize ati nyuma y'ibyabaye polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva ku munsi w'itariki ya 29 z'uku kwezi kuva isa 12 bagomba kuba bari mu rugo. Imyigaragambyo yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam, abigaragambye bafunze imihanda ndetse batwika amwe mu bikorwa remezo. Internet ntabwo iri gukora neza muri uyu mujyi nk'uko NetBlocks igenzura ibijyanye na internet yabitangaje. Amagana y'abigaragambye bakoze urugendo bagana ku kiraro kizwi nka Cylinder Bridge kiri ku nkengero y'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Ababonye iby'imyigaragambyo yari kaze bavuze ko yagaragaye mu bice bine byo muri uyu mujyi. Polisi yagerageje gukoresha imyuka iryana mu maso mu gutatanya abigaragambye. Umwe mu bigaragambye baganiriye na BBC yagize ati turarambiwe, turashaka komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka. Mu gitondo cyo kwa gatatu tariki ya 29 z'uku kwezi nibwo abanyatanzania babyukiye amatora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yari yitezwemo ubwitabire bwo hejuru kuko abanyatanzania basaga miliyoni 37 bari 200,000 ba mu mahanga bari biyandikishije gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan ayahanganiyemo n'abandi bakandida 16.
Suru w'ishyaka CCM niwe uhabwa amahirwe kuko aya matora abaye benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bafunzwe barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema yakumiriwe mu matora mu kwezi kwa kane hagaragazwa ko itujuje ibyangombwa. Ruhaga Mpina w'ishyaka rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rya ACT Wazalendo nawe yarakumiriwe. Deogratias Munishi umunyamabanga wa Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga ubwo yari muri Kenya yabwiye The Citizen TV ko nta matora ari kuba muri Tanzania, ati mbivuze neza mu magambo make ni ukwimika. Ubwo yari amaze gutora, Samia Suluhu Hassan yagize ati ndagira inama abanyatanzania bose ko bakwiriye kuza bagatora na cyane ko ari uburenganzira bwabo guhitamo abayobozi bababereye. Amerika yaburiye abaturage bayo bari muri Tanzania. Leta z'Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo n'abakozi ba guverinoma yabo bari muri Tanzania kuba maso nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yadutse muri iki gihugu. Tanzania yadutsemo imyigaragambyo mu gihe abaturage bayo bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 29 z'uku kwezi ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ari amatora bavuga ko atari kuba mu mucyo yumvikanye mu miji ya Tanzania irimo nka Dar es Salaam, Ubongo, Kimara, Dodoma, Mbeya, Tunduma na Arusha. Leta z'Ubumwe za Amerika biciye muri ambasade yazo muri Tanzania yasabye abakozi ba guverinoma yabo n'abanyamerika bari muri Tanzania kwirinda kujya mu myigaragambyo ndetse no kwirinda kujya mu kivunge. Washington kandi yasabye abanyamerika bari muri Tanzania kwirinda kwigaragaza cyane, gukurikira ibitangazamakuru byo muri iki gihugu kugira ngo bamenye amakuru agezweho no gukora ibishoboka byose bakamenya abantu babari hafi. Leta ya Gambia yahaye gasopo ya Yahya Jammeh wifuza kugaruka mu gihugu. Leta ya Gambia yahaye gasopo wazo ari perezida w'iki gihugu ya Yahya Jammeh nyuma y'uko atangaje ko ateganya gusubira mu gihugu mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma yihanangirije Jammeh ko naramuka agarutse azahita afatwa agafungwa kandi agakurikiranwa ku byaha bikomeye ashinjwa kuba yarakoze mu gihe cy'imyaka 22 yamaze ku butegetsi. Iri tangazo rigira riti nta masezerano namwe yamuhaye ubudahangarwa, uburenganzira bwe nk'umwene gihugu bwo gutaha burubahirizwa ariko ntibukingira umuntu ubutabera. Guverinoma ivuga ko ibirego bya komisiyo ishinzwe ukuri, ubwiyunge n'impozamarira bimushyira mu majwi mu byaha birimo ubwicanyi, iyicarubozo, gufata ku ngufu no gukoresha imbaraga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tangazo ryakurikiye ijambo ry'amajwi ryasakajwe n'abamushyigikiye aho Jammeh yatangaje ko azagaruka mu gihugu mu kwa 11 kandi ko azongera kuyobora ishyaka rye. Yavuze ko ngo hari amasezerano agiranye n'imiryango mpuzamahanga irimo ubumwe bwa Afurika, ECOWAS, umuryango w'abibumbye, ubumwe bw'uburayi, ashingiraho avuga ko nta kizamutangira gutaha. Nyamara ariko Leta ya Gambia yahakanye ibyo, ivuga ko nta masezerano nk'aya hari kandi ko Jammeh agomba guhagarara imbere y'ubutabera kubera ibyaha byemejwe n'ibimenyetso bifatika. Yahya Jammeh yahungiye muri Guinea Equatoriale mu 2017 nyuma y'amatora yo mu 2016 yatsinzwemo na Adama Barrow. Nyuma yo kubanza kwemera ibyavuye mu matora, Jammeh yahise abivuguruza bituma igihugu kigera mu mvururu za politike zatumye ahungishwa. Perezida Adama Barrow we yigeze gusaba kera ko Yahya Jammeh akurikiranwa, avuga ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Mu magambo y'inzego za leta, Jammeh aracyafatwa nk'umuntu ukorwaho iperereza kandi ngo azakurikiranwa naramuka agarutse mu gihugu. Umugore wa Perezida Emmanuel Macron ngo yahungabanyijwe n'abavuga ko yavutse ari umuhungu. Umukobwa w'umugore wa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Tiffany Ozier, yabwiye urukiko rwo mu Bufaransa ko ubuzima bwa nyina bwahungabanyijwe n'abamaze igihe bavuga ko yavutse ari umuhungu. Umugore wa Macron, Brigitte Macron, yareze abantu 10 bavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko yahoze ari umugabo witwa Jean-Claude Tronier kandi bizwi ko Jean-Claude ari musaza we. Brigitte y'imyaka 72 y'amavuko yabwiye abagenzacyaha ko ibi bihuha byagize ingaruka ku buzima bwe, ubwo umuryango we no kubuzukuru be bumva kenshi ko nyirakuru yahoze ari umugabo. Umukobwa we Ozier w'imyaka 41 yabwiye urukiko ko Brigitte akurikira ibivugwa byose akagerageza kwihangana nubwo abazi neza ko izina rye riri kwangirika. Uyu mukobwa yasobanuye ko bitewe n'ayo makuru ahora agaruka, Brigitte yagowe no gukomeza kwihangana bihungabanya bikomeye ubuzima bwe bwo mu mutwe kuko ahora ahangayitse akanigengesera. Ozier yavuze ko umubyeyi we ababazwa cyane nuko abuzukuru be bumva ibihuha bidahagarara. Ubushinjacyaha bwasabiye bari abantu igifungo gisubitse kiri hagati y'amezi 3 na 12 bagacibwa n'ihazabu y'amayeri 8,000. Abarenga 104 biciwe mu bitero bya Israel muri Gaza. Minisiteri y'ubuzima ya Palestine yatangaje ko abanyapalestine 104 biciwe mu gitero cya Israel muri Gaza mu ijoro ryakeye. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero mu rwego rwo kwihimura ku bikorwa bya Hamas byo kurenga ku masezerano no guhagarika imirwano yari yagizweho ku bufatanye na Leta z'Ubumwe za Amerika. Minisiteri y'ingabo ya Israel yashinje Hamas kugaba ibitero muri Gaza byahitanye umusirikare wa Israel no kwica amabwiriza yo guhererekanya imibiri y'abari bafashwe bunyago. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko nta kintu gikwiye kugirwa urwitwazo mu kwica amasezerano n'agahenge, ariko yongera ko Israel yagombaga gusubiza mu gihe abasirikare bayo bari bibasiwe. Ibitero bya Israel byagabwe ku nyubako, amashuri, inzu zitandukanye muri Gaza na Beit Lahia mu majyaruguru yayo ndetse na Bureiji muri Khan Yunis mu majyepfo. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine yavuze ko abantu 104 baguye muri ibyo bitero, barimo abana 46, abagore 20, abarenga 150 barakomereka. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyasubukuye ingamba zo kubahiriza agahenge nyuma yo kugaba ibyo bitero, kivuga ko byari bigamije kugabwa ku bikorwa by'iterabwoba n'ibyihebe byari birimo abayobozi bakuru b'uyu mutwe bagera kuri 30. Cyavuze ko nubwo kizubahiriza agahenge ariko kizajya gisubiza mu gihe cyashotorwa. Kuwa kabiri tariki ya 28 z'uku kwezi, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko yahaye igisirikare itegeko ryo kugaba ibitero muri Gaza ariko ntiyatangaza impamvu. Perezida Donald Trump we ngo ntiyumva impamvu atemerewe kwiyamamariza manda ya gatatu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atumva ukuntu atemerewe kongera kwiyamamariza manda ya gatatu, avuga ko ari ibintu bimutera agahinda. Aganira n'abanyamakuru mu ndege ya Air Force One ajya muri Korea y'Epfo, Trump yagize ati mpagaze neza mu bijyanye n'ikusanyabitekerezo kandi murabizi nkurikije ibyo nasomye, ndabizi ko ntemerewe kongera kwiyamamaza ariko tuzareba uko bizagenda. Biteye isoni. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura neza ko nta muntu wemerewe gutorwa inshuro zirenga ebyiri ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump wari perezida kuva mu 2017 kugeza 2021 yakunze kugaragaza amagambo y'abamushyigikiye bamushishikariza kwiyamamariza manda ya gatatu, nubwo ubwe atigeze abyemera cyangwa ngo abihakane mu buryo bweruye. Hari n'igihe yagiye yambara ingofero z'umutuku zanditseho Trump 2028 bisobanura umwaka w'amatora ya perezida ataha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makurikirana hafi ibikorwa bya Trump ari n'abavuga ko bishoboka ko uyu mugabo w'imyaka 79 yakwiyamamaza nka vice perezida mu 2028, aho bivugwa ko vice perezida uriho ubu James David Vance ari we wakwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Gusa ku wa mbere tariki ya 27 z'uku kwezi Trump ubwe yamaganye ayo makuru. Muri Brazil ho umukwabo wo guhashya abagizi ba nabi waguyemo abantu 64. Abantu 60 bakekwaho ibyaha n'abapolisi 4 baguye mu mukwabo udasanzwe mu duce dukennye dutuwe cyane dukunze kugaragaramo udutsiko tw'abagizi ba nabi mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil. Ibi byabaye mu gihe umujyi ugiye kwakira ibirori bikomeye bijyanye n'inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere COP30 nk'uko bitangazwa na radio y'Abadage Deutsche Welle. Guverineri wa Rio de Janeiro Claudio Castro yatangaje ko igikorwa kinini cyo kurwanya ibiyobyabwenge kibasiye agatsiko ka Comando Vermelho cyangwa Red Commando, umutwe w'abagizi ba nabi bi Rio de Janeiro, cyatumye abantu 81 batabwa muri yombi, 60 bakekwaho ibyaha barapfa kandi abapolisi 4 nabo barapfa. Ku rubuga nkoranyambaga Castro yanditse ati duhagaze neza, duhanganye n'iterabwoba ry'abacuruzi ibiyobyabwenge. Yavuze ko abashinzwe umutekano 2500 baherijwe mu duce dukennye kandi dutuwe cyane twa Almeão na Pena ku nkengero z'umurwa mukuru wa Brazil hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga kugira ngo badusukure. Inkubi y'umuyaga yiswe Melissa yahitanye abantu 25 muri Haiti. Inkubi y'umuyaga yiswe Melissa imaze guhitana abantu 25 muri Haiti mu gihe amashusho yafashwe na drone agaragaza ko 77% bya Jamaica nta mashanyarazi bifite. Iyi nkubi y'umuyaga yahereye muri Jamaica nyuma yibasira Cuba no mu bindi birwa bya Caraïbe. Abantu 25 bapfuye muri Haiti nyuma yuko umugezi wuzuye ukarenga inkombe zawo. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio abinyujije kuri X yavuze ko Amerika yohereje itsinda ry'abashinzwe ubutabazi muri Haiti, muri Repubulika Dominicani no muri Bahamas. Rubio yavuze ko abakora ubutabazi bitwaje ibikoresho by'ingenzi bifasha gutabara ubuzima bw'abantu. Bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkubi y'umuyaga yiswe Melissa yahitanye abantu 25 muri Haiti niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwari mudukurikiye, mbararikira gukomeza kurenda ibiganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.